Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kani kedai ke kenhon jang kiten shop ki puran, ki bayadan benta ban ak ha ke film kasih ke batamai, ke balai kerteng yodo. Ha ke jingi kendo bat kinong putai kubur ha Shillong Press Club, ha ke katway terik mentau nai wing arajar kat kendai. Kani ke kenhon ke lapan bena, baya kani ke film kasih ke balapan mi, da ke kenhon ke balalam keman, dau ba pradip kurba, shen on sapani pai ba no, ha ki arteli ki cinema hall. Ki ba ha kani kenong ba Shillong, kata ha Galleria Cinema Hall, bat ha Biju Cinema Hall. Bat ya kani ke film on sedang pani nado ke katsan terik mentau nai wing ke banne shitayo teng. Ha kani ke shitayo, ha ka shisngi on pani hadu sansien, ha baro arteli kini ki cinema hall. Ingin berpino ini pai ba no ya film yo do na do khasan terek ha ki akli ki cinema kata kalau hapo nong ba Shillong ni kata kalau hapo Biju bat hapo Galleria ka timing kalau ngin sangshu ha shisni ka timing kalau ka bali kong gari khawai buje kan wan sa ba shi buje ka ba lai buje san bat nyo san shu ha shisni ba ka jo poru ni kwa ban pete pru ba kayo do kedai film bani kong nak film kasih bang iyo ban lek sa ka all India release ya ka tarik bat ki ya ka timing jong ka all India release ni sa pentipan hakasin balang naman bang dan dan ki kindiat ki jimpun bet nam ta ka all India release ni ka tim tikna kalau balati na ka all India release